jog harabat bat ke Chennai haka Indian Super League bat ke Newcastle ke Brighton bat ke Manchester City haka FA Cup bat ke Real Madrid bat ke Atletico. Kublai piki parlok pagkasyan nagporsya ka por nagpati piki batamay sa baban share like per subscribe ng channel. Aka jingil ka juga Indian Super League ka peneng ka hari bat percaya ka Mohammedan SC hagan lagi jingil ka hari bat klub limno dalai gol lasi gol. Hari bat tangha kelas step kula tam argol bat kemahan badan SC kliyo pai si gol hari menit kebanyak pepra. Reshoban kut ke harabat liok biang sesi gol lagi menit ke bakandai pau plus draw. Pada hari jingla kai jong ke Chennai FC percaya ke East Bengal ke Chennai FC klub lim dak masuk tada lai gol lanot. Pada dua kaut ke Chennai FC klub kur ke 6 jong. Pada hari jingla kai jong ke FA Cup ke Manchester City percaya ke Leyton Orient. Manchester City kala kuri kenam job da argol si gol hagen negi jingel kai Leyton Orient kala tam hakamat si gol ndrei ka Man City kala dekai do agam menit ke ba san pun riu but ye gol job kala wan Kevin De Bruyne agam menit ke ba nyau kedai but ke Chelsea percaya ke Brighton ka pelimno da ar la si gol adu bakut ke kelas step kelai kain demar si gol dia hega menit basan penyew bau mitoma oleh yo ban tep gol job bat ke Brighton kelakur enam job hagan lagi cilekai barang cilekai jong ke Birmingham percaya ke Newcastle hagan lagi cilekai ke Newcastle kuri enam job daar lai gol ilai gol jong ke Newcastle tep da Wilson si gol bat Willock ar gol. Pada hari jingla kai jong ka La Liga pedeng ke Real Madrid percaya ke Atletico Madrid hagan negi jingla kai kelai kai tamar si gol warla ke Atletico Madrid kratam ha kelas step peletep da Julian Alvarez hagan menit ke balai pesan dari Real Madrid kelala paino hagan menit ke basan pau da Mbappe pada du bakut ke jingla kai kelai samno da mar si poin kop da si bon stok way pat ke video.